yendumiso ifuna abantu abakwazi ukuyikhohlwa. Oh yes, Jesus. Ifuna abantu abakwazi ukuzenza ingane phambi koNkulunkulu. Ayikho into efiswa izingelosi ezulwini. Izingelosi zifisa ukwehla zize emhlabeni zizothatha leli thuba olidlala ngawe, because the angels baya understand ukuthi i-worship isichumiso phambi koNkulunkulu. Akuyishintshe indumiso yakho namhla ebusuku. Lendlela ojwayele ukudumisa ngayo, can you please udumise ngenye indlela? Singeli bonke awusonke na igama elihle la Jesu. Bazalwane besingeli bonke sonke na igama elihle lakhe lihle lona lodwa alifani namanye amagama. Singeli bonke Samba system. Ladies and gentlemen, akasihlanganiseni izandla senze nomsindo sonke and welcome our mother. Akulilize and scream, shout hallelujah.